Leli tiko letemabhizinisi nekuthengiselana lisingatheke lo msebenzi lolungiswe baka Junior Achievement lapho ke bahlanganise bantfu labasha kubuketa tindzaba tetemabhizinisi. Sicubulo salo msebenzi sithi changing new destinies through entrepreneurship. Ngekusho kwameluleki Dlamini lochamuka khona etikweni letemabhizinisi nekuthengiselana uvetile ukuthi bayathemba ukuthi bantfu labasha batayithathela itulu phela indzaba yato ketemabhizinisi. Cha sibonile lokuthi nangu JA so uhlanganisela abantu labasha ku summit youth lekhona lapha Divine Healing Ministries. Siyathemba lokuthi under le theme yabo lethi changing youth destinies through entrepreneurship batawukhona lokuthi bathole information ngekuthi amabhizinisi bangawacala njani aphinza funding njani bakhona la bakhuluma ngemarket baphinza futhi bakhona nalabakhuluma ngetindzaba ukuthi ama finances angatholakala njani. Sabelo Dlamini lobekamelele board chairman ka Junior Achievement uvetile ukuthi lo msebenzi lona umgcoka kakhulu ukuthi bantfu labasha bayithathele etulu ke indzaba yekuthi calela wona emabhizinisi. Sila SJA sibasita ukuthi baqale emabhizinisi basesesikolweni but ke siba encourage ukuthi noma sebacedzile bachubeke bende emabhizinisi abo kunalokuthi bayocashwa ngoba siyabona lokuthi live lead imisebenzi so thineke sing JA sihambele embili kakhulu lenzaba ukuthi kube ne economical empowerment through create ama jobs ngale misebenzi